Forum for Hills Autonomous State Movement na hinpen pinidak media personal tumpan akiro pipar peklo nili convener lo penili entire team hinpen nang itu tumpan ke chupateng pen labang somai long ke bang pot nang tumpan akiro pipar peklo pini labang somai desebet itu ke pa alam theke la pohelo kedamtang arkoi tarik krehiniar ni nili tum series of program deng lonang forum hinpen puga chepara teng pensi pini taring ko ya bangke iletum dharna kalite isi memorandum ultimatum itum home minister apan samitam lonang ku halabang so kachingwai alam thepensi pini niltum ladak DC atruben itum home minister omitsa pan itum pini labang so memorandum itum samitam elo alam so prang la sedak pini DC lapen edc to mabang awadet alang tu mabang ke pini adak ulong ko maji long hala eviction na sai to ko masi alang tu hadak dam elo la si hadak assistant commissioner hadak debunker po abang ko long bangsi nitum memorandum bangke pini submit tekang lo la ke sia number lo la pen number ini bangke niltum ahin pen aku kacepara pon sudolang non ke bangji tarik crazy 31 ani 31st January dongkamu kamalong niltum haladak in-depth discussion itum pedo ponji halalo lapen sontom malam tarik reni arni cepai pon bangke niltum hinpen icha core committee itum sengpon atlo la hello la sila sopen halaso series of program deng lunang pu pini isi angdeng nitung apa chunlong apot nitum nang tum gadoi pon same akero pipar piglo nang tum hin pen kewang iltum forum along claim rapid SCC KNC pen chenglo KSA youth front la penitum PSLC do ana tu men same nang tum kewang apot chorolo pen haflong men kewang akorde bahini apa same chorolo pini labang so program la so asai ang deng along na tum na chat tong chitu tu napot na tum panakero pipar piglo la si paris he tarik kre clear ni tarik kre pli apor porfai sirke apor ahut nil tu mahin pen hadak asama chief minister Dr. Himonto Biso Sharma Phan nito misi pinpura lo ke pialam thela poelo iletum mohe jong etum convener ke thana ason taksi tarik crazy July achiklo etum dispura long hadak jota bhavon chief minister amethanga conference holalong hadak etum kachingwai pona teng pen alang lilam chak nang pi cheklo yo thomang bong pen nang le tuma phan niltum central government lapen state government lapen autonomous council lapen tum forum pen delhi along hadak tok tu dam lo nang pu alam chak apu thaksi nilihin pen pinpura lo pidun lo lapen la so pinpura lo lang le porhi pe me lang pe me pen si niltum manang than pamelo labang solam ne ning dolang lapen autonomous state sinang tum ke hang apot labang ke nilhin pen chidon don halabang sorni dalam chak nang pilo lapen non mamat itum tak bang kreni a members itum seng lonang delegation seng de lonang lapen la so bang kreni a members by delegation la bangke Delhi nili methang banal tu manang chiponpo lapen dak Assam long chief secretary pen chenglok dona secretary soban important a secretary pam pan chipon etpo Delhi long lapen prime minister lapen hadak home minister pan same hadak itum chetong nam lonang lapen nang tum jitu ake mangalam nang tum non ikan pikya bake hang labang so autonomous state mada article 244A constitution long kedo alam thea puthak nang le tum bendak tinggi chewai pedo nam lonang election aprang pusi ni tum phan halabang so jo ni tum phan lam chak dang pilo lapan halabang so chingwai unahut nili methang chot kali nil tum main pen same ake hai sarsing han se tado lapan ake hai Daniel Timung tado lapen iltuma Chief Executive Member mada Dr. Tulir Muhammad Hang tado lapen Chief Minister tado lapen angtum ajaga tum dolang halaso adi malong bangsi DC atum tado SP atum tado lapen dolang MLA atum tado lasong lo si labang solam bangke hadang masih declare dalo the Forum for Hills Autonomous Movement atum akemang atum hang bangke ne papleng vegji po bangsi alang gen perabang ne tuman lam chak nang pilo lapen iltuma CM Hansame pulo tuli puja amen singang tuli lal bangso alang tu mengacing maya pot non amat komiti seng dat nang non amat itum la bangso ceparai dat lanang anke itum ha Delhi dam lonang po bangse nildum han lam chak nang pi pamelo lapen la so puthak se itum jasebet ning cheperong nang jalam kala hello lapen ngecethan nang jalam tala hello ladak
non-amount autonomous state mata article 244A puke hang atum topik itum theklong lo arjulong lo seta pini ni same itum e kopai keme aporda dingoilang ningkan sida plan lang seta ituma ka song la pena strategy ituma planning ituma objective la pena ka chingrum rara tum theklong pena jok sarkar da itum phanan ke a response am pinang koklo itum pin purdame ningkan plikep su se ka song atum da do talang atuma strategy atuma planning lapan atum ka chingrum ka vedan pena joksi alang atuma lam deng dorde si etum ka chingrum forum for hills autonomous state movement etum da so ka chingrum ka teklong pena jok etum i sivet ke do ka teklong pena jok etum bong dak song do atum pena ka chira pena jok central government atum da assam government atum da etum van non lam nang julo lapan labang so ka ju pena joksi etum van lam chak ta dolo la se etum abang ke non sdame itum ning jabate pignangji lapan la so talks apan itum ko song se kapachun thegi ko bangke itum non do ana dhorom man same do ana khei pan same lapan do ana rat pan same itum than pachini nangji lapan la bang so talks kapang ni long la ke itum forum pe na joksi pang ni long po bangke itum anutir bang putin apan same itum than pon pa me nangji ati hala so nu we same arkoi tarik kre plie nung we sdame hilitum aprang jong seta ni tumar julong lo song hini ke thong matum hempre ka lam ka chingi dam phandam seta alung ban thangna da lam ta ka chingi pa me ave thangna da lam ta ke cha ka ve bo seta me nil tuma song edam pe namat ke response ki me sogale ka chibinda kali nil to mana pu o partner aho pu la se nil phana nang pu la na respond ke me la pe tum nona mp omor sing kiso same nil jom phanang kiri kona logodo jo cm na jitong po nang ching ki po anse important sang pi lapu lapen ako ining mane chibi nangi walam kali hai seda la bangso ne tum kar lu hot nangi sun hot hempre ka tum mangke nil jom phanang ki puto lam ta do ning duk me ning me nangi pu pilo oi nang tu na mom ta ni tumatin lu ban era pi pu nangi pu dum seda do ning duk me la tame ne tum ning chibi ti pen thak the ja same bang hang lo pot dam po pulo dam lo nil tum kele rock se da ka chingwa pen bangsi lam ke me autonomous se da lam hempre ka lam ni tum ban ekdom chingki pamme chethan pamme apor nang pi pamme la sila bange tum forum tum ko pailo rada tum ko pailo apo se etum la bang so forum bang ke tum an so se ka pang tang po je pa an so se ke claim po ke pa me thegi bang ke anutir bang putin same tum bori pon rapelo na la penon en sil sakori tum da do alang tum same ensel sidam si alang tum same jithan chimum pen itu malong labang so forum malong nanga che rabdonji nanga che todonji nanga dunji apan alang tum hen pen seta bori ponang pu bang se ni len par atum pan chuning rilo la se pini ne tum jasemet labang so program kapechun long oposi itum ningarong lo district commissioner apan itum pinpura lo 7 pages do all of that itum talk clear lo kecheng ben non an itum hemprek yang alam hadak tok pamesi itum sabino labang solam ki pinang ko alam thebang ngela poelo panesi chibin sir of assignment chingkia che than et lo che labang so autonomous set alam mate la so article 244 alam ma ke che than et chingkia kielo wo pisa kenang e dolam thela poelo omitsa abang ke autonomous set alam ma puta lapen labang so hemprek yang alam ma puta hage cheng pen non an alam chini pa me posi pini bang ke to ha autonomous set ke hang mate separate set ke hang 1960 pen chenglok non an labang so ke hang apur kimo labang so hisi bang se to angde apor haladak a development ke do a step a development ke do anta mau agreement mos agreement la so pran ason agreement do la kan to velam tok clear tok jersey nile tu non omisa pan etum pini pielo labang solo omisa long lepo omisa same etum non tok lo dia prang alang li same study po lang po teglong po chini po la so pan bang se netum pini ki pidam tu akenang bangke pedokoklo seta pini ya loge pi ben si la pan chikilong po bang le ka chingkilong ke already chingkilong vek po chimisan me thang amat la pe tum dak doctor tulam long ha siema me thang mosin lam cha nang pilo nang tuma pan ke hadak nang hang vek po chingkilong vek po pu seta chingkilong le prang same alang la phan lam thega ple ji phan kapachi ni mege pan nang se pine memorandum bang prepared lo la so prepared pe se pini submit lo la pen ni tum mathalo la lele ko lang study long po la pen mo ka chingki on
talks kita ho tripartite talks or bangke alang li pan sa kabuji pan joy ki pu ko joy ne se pini puthot ni tum la bang so memorandum bangke tu pidam lo la pen ning thelo la bangke alang li long li pamesi alang li study si mo tum tripartite talks kidam dia hor bangke kachinggi than same joy ki pu bang mathasi ni tum pidi bang pidam tu det lo la si ne tu mahin pen non press media phangya chingki di ke thani ba kapachini yalam thege do o elo la si ni to phan na kadoi phan chuning lo dak doana ke phan doana dhrom phan same la para kapre community phan same chuning lo ni tum la so bang kreni a team dali dampo la si la so arna mani same arna na kardom ji hijumen kipi je phan si il tu manati na bang putin ba same chuning ri lo pen cho adom lo la si lan velo tos ke pe doye bang ke pan ni si chini sir la pen itum la doctor tiram bang hang la pen itum a team pen ke dama hot nang pudu na bang ke February ke jut kali te March ke cheng alom la before election possible election jong si April ba May do pote da soprang bang si itum tok bang ke nang pe do po bang si itum pan lam chak bang pila tentang pola nang tim sama tim nang kita kom nang po pada dok nang po musta sama pada nang hai ta mana pernah cak lo before election nang sama kan kan nang cak election apa apa sih nang kan kan cing bai bidan jong si nang hang hedet pulo te ni tum mang bong non pang dak de lo same tum da ke sing meg do lo kaching wai meg do lo ni tum same ka prek isi a step ke deng phon je phan bang ke ni tum mong non ching wai bom lo la bang ke ni tum ko pang dak de ji lang jong si ni tum phan non phong nia phong same nang pa chu be de lo pa de ni tum hin pen da so dak pen ni tum da sai ke deng je phan ba ke ni tum hin pen da kaching wai meg do lo tarik ingkoi Januari itu sisa saya hem lo sedang saya hem lo itu orang polis tolak movement ahin pen kedeng pon memorandum PPG nade pis impul alu ke PPG ini sal belanja alane pan anong si itu non hejong ari balong disi ke besar kai itu lupa je damlo si lasolong press media lo natum tong silu betam ke bang thepor kadu hatami turupalo penitum durapet dak orang polis soton maset movement onan hanse sango penitum GS mate XCF Jackson B pencenglo KNC JLCT Kajek to BP KSA Vice President kai mondoli pencenglo dak warisa kene ensil pen ke bang itu makorti DC Committee President kai kene Jonathan Kepraji apen ke Singson dan kadu kabe party leader satuhan pen chenglor tuhan kadu ada me prangsi ningkan kimi pen ke song kado paje pono kado salam sigala peglo jete kala pholo soto wasen movement hin pen angde hempe ka puthak nangka song nang padu bomlo ke damtang 2025 April 25 Januari ciklu itu tara langsung lo orang polis soto baset movement itu senglo non tapi nengka desi apa nisona atara nakeli tulo 25 adang le luplong te la sombong ke damtang por itu memorandum kipi la pen ke bonang ka angde kan itu hang lo la hai penai jok si government ni tame asam government ni tame kacing ki award sai tai tu hana pinang ko lo ke damtang Julai tarik krisi Mei ciklu Julai ciklu 2025 hasil pen itu kan lamcak dulu chief di saya kai hemoto biswa sorma hin pen ciklu yang thong pen ili tuhan chief ki ke jathan tripartite tok padupon purlo central government pen sitame tarik nikah ciklu yang free for dam den apitame tuhan lamcak nakpa dubom lo Januari ciklu ta padubom padunang ku alam cak dulu abela utua pisame itu kan lasu ke cesong ang deng bang itu langsung susi kepa cat dia pan itu logi pitu tu minister logi apan logi pitu pan situ sisik pon lo pa prabjin pen tripartite dok pa dia pan lasi kenapa tadi kre clear ni da kari banglong ke banghu tara langsung lo chief bisa kai hemonto biswa sorma itu an government hanse sao to pen cenglo itu citong dun pen alam cak dak pa dulu la tripartite tok bangke bangkri dia jadi kisonahin pen la prabjin before election ang bong itu papadun begdang ko polam chak nang padupon mo sitami la solam thi
alam ni chot ke chok chela prabjin pe rasu ka ting ki ke than mang du pa do pona po athima tar ni kan precap su sei ka che so 1960 pen 70 pen dang ka che song la solam thepen chenglok ke non pa tabe kari banglong arat ki su ke ba kari banglong aben ensil arat tum ki su ke boy kadu la alam the tabe la rat tum chindilo la sila so bang ke hempe khar bang ke 240 puri ati bang ke prabjin be be nang ko la solam chaklo athima ke dam tang por rat atum ki su ke boy emu ka che song pe emu dolo mus 1 2 da dolo tami oton baste by 240 puri article implement melan non putami kasi prabjin pe so implement japan itum koram for hill sotor state movement in pentum ka song itu pantang ra pentum nang claim bomlo অর্থাৎ জুয়া এটা বছর বলে আমি কব লাগিব যে ফরাম হইলে sotor state movement হই ইয়াত 34 সংগঠন দল সংগঠন আমাৰ লগত আছে কেএসএ কেএনসি এসএসসি পৰা দি কৰি পিএসএলসি জিএসইউ কা দি কৰি 34 সংগঠন আমাৰ লগত আছে তাৰে আমি জুয়া 11 জুলাই তাৰিখে চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত আমি বাই কন্ট্যাক্ট অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে দিছপুৰত চিফ মিনিষ্টাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাতেও তেখেতে এটা আশা দিছিলে যে 3 মাহৰ ভিতৰতে এই ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কিন্তু 3 মাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা ইনফৰমেশ্যন এটা দিছে বিভিন্ন চিফ এক্সিকিউটিভ থ্ৰুৱেদি এটা ইনফৰমেশ্যন আমাক দিছিলে যে 22 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কিন্তু জানুৱাৰীটো পাৰ হৈ গৈ আছে এইকাৰণে আমি অতি শীঘ্ৰে যাতে ট্ৰাইপাৰ্টাইটো অনুষ্ঠিত হয় যোৱা 14 তাৰিখ আমাৰ কনভেনৰ হানছে ডাঙৰীয়া তেখেতসকলক লগ কৰিছে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰক যেতিয়া তাৰালাংছত এটা কাৰ্যসূচীলৈ আহিছিলে তেখেতে আলোচনাত মেমোৰাণ্ডামো দিয়া হৈছে তেখেতে আশা দিছিলে যে অতি শীঘ্ৰে বাই এমএলএ ইলেকশ্যনৰ আগতে ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সেইটো আশা দিছে তথাপিতো আমি যাতে অতি শীঘ্ৰে যাতে অনুষ্ঠিত হয় তাৰ বাবে আমি লিখিত আকাৰে 7টা পেজ লৈ গোটেই মুভমেণ্ট ইস্যুত আমি যাতে নিৰ্দিষ্ট কৰাইছোঁ মেমোৰাণ্ডামখনত যেটা 69ৰ পৰা 70 যেটা অটলমাস দিছিলে মেঘালয় অটলমাসে দিছিলে গ্ৰান্ট কৰিছিলে তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ কাৰ্বি আংলং উত্তৰ কাছাৰ জিলা ৰাইজে যে আশা আকাংক্ষা তথা যেহেতুকে অটলমাস ষ্টেট মেঘালয় আমি জইন নকৰোঁ আমি আমাৰ কাৰণে এটা অটলমাস ষ্টেট এখন এটা গঠন হ'ব লাগে এই দাবী লৈ তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু জোৰদাৰকৈ বিশেষকৈ 1986 চনৰ 17 মে এসএসসিৰ গঠন কৰাৰ পৰা আমি বিভিন্ন দল সংগঠন লৈ আমি এই কাৰ্যসূচী তথা মাছ মুভমেণ্ট আমি কাৰ্যসূচী লৈ আছোঁ কিন্তু যদিও 1995ত 1 এপ্ৰিললৈকে যিটো চুক্তি হৈছে এসএসসি কেএসএ কেএনসি এনসিএল ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেশ্যন ডিএছইউ কে আদি কৰি যিটো চুক্তি হৈছে কিন্তু সেই চুক্তিটো 240 আৰ্টিকল হোৱাৰ ৰূপায়ণ হোৱা নাই আৰু তেতিয়া সেইটো পলিচি গভৰ্ণমেণ্টে কৈছিলে যে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি নাই নতুন ষ্টেট ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ ভাৰতবৰ্ষত চাৰিটা নতুন ষ্টেট ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে যেনে ঝাৰখণ্ডৰ ছত্তীশগড়কে আদি কৰি তেলেংগানাকে আদি কৰি এইবিলাক ষ্টেট গঠন কৰা হৈছে সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে যে কাৰ্বি আংলং উত্তৰ কাছাৰ জিলাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলংলৈ অতি শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে আমি এই দাবীটো উত্থাপন কৰি আহিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যিটো আহিবলগীয়া যিটো ট্ৰাইপাৰ্টাইট অতি শীঘ্ৰে বহি যাতে অতি শীঘ্ৰে যাতে এই যিধৰণে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে 240 আৰ্টিকলটো সঠিক ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ এই আলোচনাটো এটা ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ এইখিনি alam tiar ilo banahang hedel pute ko somno nah hedel te ke sama kam na patu dia bolu number 1 sini ni dak ni tum hin pen puji bangge ये इसी के पोलिटिकल पार्टी हालत है पुलो लसी पुलो तो तुम चिंगरुन थेजिया फान फोरम में सेंग देना ये दिसे हिन पेन ये दिसे पार्टी पे ना बंगे 2019 निकान 18 निकान पेन से बोरी लो फोरम सेंग ना पो कले दे चिंगरुन पे रखे दे ये पुला हो देखो
Hempre ke ni linu ni ngang wong ko ke bang suri bang lak si mo nang sikro ni det putik pu asi ada ke lam the tu na sikro ni lo ala so lam the sikro ra pet the ya pansi sia forum sa me ke sen kan hada ke kado ke political party ita dumil hada ke political party kalilo hala forum hempre ka song asip ini forum pe ke chuni ni ya bang ke separately belek ku for example akapre so tu hem pre hang dam nang nilu nani jai ka third no state no rest ta ho Muhammad no state no rest ku pucho allu ke pipede alang hem pre phanga ni hang ade six sidur sikit ke the churo pulu de hala ke chok chi lo pikam lo nang hala meeting lo no state no rest ku hang po dawa hon pulu ke forum lo wang people lo wang de Karbiang long rat ke sini nahi ke hello forum long wang we ko tum an ke hem pre ke pan aning ke hang helu ye disi a jipi bi hek lo ke ni tum de ke ekdom chiplang re karbar lo people na me thang jipi bi hek mat forum long wang thek the ki wang we tum asni li pulu to pena kola so forum phana pa siksa tu ye phan sik claim thu 25 kilometer te pu hala sona lam si dak apolitik sebang nang dulu hala bangke rat atum makathe ke dinga tu kang sai wek nang yalang empreglong le te julu kapatulam beri lagi empreglong le po da khes ki julu kar bi khai kang thim pu yong yong lu empreglong le te festival da dune lu empreglong le po de dak ke one methanglam da pangtang ne lu a ostito po no hom tumle people no ne chief minister ka hai masikining ji no na ninkan ke ba ka philo po de bangladeshi nang chodet po ili tum da hem prek long le bom te bangladeshi asor se nang chodet po hala da hello ili tum no ni tum jakong po de asi hem prek pu jot po te po bangke ahok pet pening tang rak pen eme thang a khai phan ka chiraya jakong galong ya phan me thang khai pu de malo inglong sutu malo karbi bole dimasa bole garo bole কুকি যিসকল পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠী তেখেতসকল ইয়াত শান্তিৰে বসবাস কৰিব পাৰিব লাগে সেইকাৰণে অট'নমাছ ষ্টেট লাগে অট'নমাছ ষ্টেট পুতে সেলফ রুল লাসি তুমকে পুলো মানে নিজে ডিসিশন দিব পৰা এটা শক্তি লাগে নলগে তুমি সহজে কম হবে কাউন্সিল লংলো এডিসি কেসি কেনসি ডিএসইউ নর্থ কাছাৰী স্টুডেন্ট ফেডারেশন বা বিভিন্ন দল সংগঠন ইয়াত বহুত দল সংগঠন আছিল তেতিয়া লগ লাগি পেলাই এমওইউ মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা একট লিখিলে ক্ষমতা দিলে কিছুমান ক্ষমতা কিন্তু সেই ক্ষমতাটো কাউন্সিলে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই কাউন্সিলে এক্সাৰসাইজ কৰিব পৰা নাই এক্সাৰসাইজ কমালে নহয় কেনেকে আসাম ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট শিকিলে কাৰণ এই কাউন্সিল ষ্টেটৰ পাৱাৰ পোৱা নাই
Hala hello litung ke cima tharamnya litung kama tharam so council ke masih council pe na thak har mulong pe itu thang kabat bisar una jakong litung sige cipi una jakong na so dison ke cipi una jakong ba litung ke long ya pan bang si template non ini thamalam le punang 2030 appear bangke Joseph MP MLA reserve seat abang nampe bat ki pedalo pute 2030 ki jullu MP MLA reserve seat ke 2030 aningkan ke ki jullu Joseph 2030 penaku nampe bat thupo pu parliament long assembly long ke dison ene der manampe bat bedet pulude tribal hills tribe latung ke MP MLA chiplang anelu general seat chiplang de podake ya dimasao MP no hobo karbi MP no hobo garu kuki yokol pahariya jonoghusi tekher hokol 2030 pisot judu extension nohoy MP MLA hobo no horibo কারণ তো হল ট্রাইবেল জনসংখ্যা বহুত কম হয়েছে ইয়াত নন ট্রাইবেলৰ জনসংখ্যা বেছি হৈছে জেনারেল নাম্বার তো অল্পতে জিপ্লাম পেলো নাকে MP MLA রিজার্ভেশন আলাম থিলো লকে নালে তুম হ্যাঁ আর্টিকেল 34 কনস্টিটিউশন আর্টিকেল 334 লংলাং যে তপপদন Indian Constitution 334 long sipulo laso reservation a provision bangke 2030 annual extend ma ala phadai tumsi bhawna ko na extend nang ye phanta sonia mangala sa council phan every 10 years the extension pibo renewable every 10 years assembly long sipi pas nampo naso teng pen India president phandu nampo kasi extension po for another 10 years by chance la banai nang extend delo pude bulan ke nasi naga tumda state chang lo mijo tumda state chang lo khasi jaintia garu chingro pet kanta isia state na ko ada halo siksa bangke krimi bangke asila solam bangsi ini tungke rat phani thanam ni mupen hala memorandum pini ki pialam bangke actually tum demonstration sibiji pulo pu west carping long district penda alu penda bang hokke bang frusi bagwa na po ukle pen bang frusi ini wana po di chu penda la pulo ha bukaya me la pulo la pusi tumbang ke chingwai sitap isila so demonstration pe dure der bangke chief minister kahe je chak kang lo pusi pulo te nangchi kipo nangchi kipo lo pen delegation e ठीक no ban kre ni puta nasip pulo te hala bang demonstration du ngai na lo Sita, people itu memorandum pinangkok, po bangke.